Hayi ibizo lami nginguBig Joe umhathi wefulela wa network kuGugwez FM njengoba ke bathoma ukutlola abafundi bebanga lechumi engingakutsho kibo nje kokuthoma kubafisela ichudu kwangathi konke kungabakhambela kuhle baphumelele ngamalengiso isiyeleliso nje engingakuphasona ukuthi linga ukuthi ubalekele indaba yevalo nokuzifaka ngaphasi kwegandelelo lokuthi ufuna ukwenza kuhle khulu engingakutsho ukuthi nje lokho kwenza konje uyokutlola kulubuthelelo lomsebenzi owenze unyaka usathoma na usebenzile unyaka usathoma uzokutlola kamnandi uzokutshelela uzokukhipha yonke into oyifundileko kodwa nangabe unyaka na usathomako akhenge usebenze ngamandla uzitshela ukuthi uzokufaka igandelelo nje seziya ngekupheleni ncancabe emntwana kwethu ayisebenzi njalo kodwa ke kibo bonke nje abaziphileko isikhathi bafunda unyaka usathoma ngicabanga ukuthi lesi sikhathi esihle isikhathi sethabo isikhathi sokuvuna yonke into oyitshalileko okusukela ekuthomeni bekube nje okuhle kodwa kanti lokhu kuthoma kwempilo na uceda ukuphumelela impilo iyavuleka namathuba manengi empilweni kukuwe nje ukuthi wathatha ngezandla zombili iSABC neGugwez FM sezoke zinifisela ichudu nilikusasa leSouth Africa konke kusezandleni zenu siyathokoza kukhanya ba umhathi othandwako enarheni iGugwez FM kukhanya ba